nyuma y'imvururu zidasanzwe zabaye mu gisagara ca Goma ndetse abatari bake bahasiga ubuzima mu gihugu ca Kongo nibabwira yuko ubuzima utameze nkuko bwari bumeze kuko hari impinduka nyinshi zahabaye muri kino gisagara narijya muzi yuko habonetse amakamyo atari make y'abene igihugu mu gihugu cy'u Rwanda bapagirwa amakamyo bazana mu gihugu cya Kongo kugira ngo baze gusahura bimwe mu bene igihugu ba Kongo asanzwe batunze ba mu gisagara ca Goma. Muravyibuka yuko hanibonekeje imigwano idasanzwe yaciye yaduka mu gihe abene igihugu ba Kongo babona yuko bamaze kwinjiranwa bamaze gutegwa n'izinyeshamba zigushwana kuko twamenye amakuru yuko hariho n'abasikare b'u Rwanda baciye bambara civile kugira ngo bikunde baze gusahura amapikipiki ndetse n'imodoka muri kino gisagara ca Goma. Abene igihugu ba Goma baciye bava hasi baravugana batanguza ingwano bakubita abanyarwanda baratabaromoka ariko ibintu ntivyakomeje kora kuko inyuma yavyo hagaragaye abantu benshi banyuruzwa abatari bake bicwa kubera ko hariho ngo batashoboye kubahiriza ibijanye n'ijya manifestation yari yateguwe n'inyeshamba ahubwo iza gutango biza kurangira bibaye akajagari muri kino kiganiro tuje kubabwira ukungene ubuzima bwifashe mu gisagara ca Goma ndetse tunababwira byinshi byahononekariye mu gihe izo mvuru zako ziraba abanyarwanda bariko barakubitwa n'abakongomani kubera ko bari baje kubasahura ivyabo. Fils umwami w'igisaka niwe turi kumwe mu kino kiganiro murabizi ko duhora dukora ama synergie de media kugira ngo bikunde ubutumwa tuze turabucisha kuri izi mbuga zacu mushobore kubumenya muri benshi kugira ngo bugere kure. Rero mu kino kiganiro ndabasaye akanya gato cyane kari sacré kugira ngo mushobore kubana natwe mwumvirize buno butumwa yashoboye kudusesangurira ndetse munumve byinshi mutari mwamenye ko vyabereye hano mu gisagara ca Goma. Cyambere ico tubasaba kubanza gukora subscribe kuri musino video gato ama mufyonde like kugira ngo ibiganiro byacu bizobashe kubashikira atakibazo na kimwe. Tubasaba gusangiza bino biganira abandi mu gihe muba mwabikunze hama ibintu bibandanye bigenda neza. Mwami w'igisaka turaguha ikaze kuri BM4 News kugira ngo ushobore gusigurira abari ko baradukurikirana mwa kino kiganiro. Ndagusuhuje nkwifuje kugira ibihe byiza. Hanyuma rero ibintu ntago byoroshye, ibintu bimeze nabi mu mujyi wa Goma nyuma y'imyigaragambyo inyeshyamba zateguye zizi yuko zigiye kumurika ngo ko abaturage ngo zabashoboye zabafasha amatwi ngo byarangiye, ariko abaturage bakagaragaza ko ngira ngo nababashe kuvugisha itangazamakuru mwabumvise. Iyo nkuru tugiye kuyigarukaho kubirebana ibyo zari inkuru zejo no mu gitondo. Kuri aya masaha rero ibintu bimeze nabi mu buryo runaka ho noneho abantu bari kubashomba babica. By the way, reka iyi nkuru ubundi nanayivireho rimwe kugira ngo tujye no kuyindi. Mbafitiye n'inkuru ya Dede, no kuvuga ngo Dede yamariyemo volume, no kuvuga ngo ari gukora ibishoboka byose ngo iki kintu kimweguke hejuru uru rusyo yiyikoreje cyangwa yikoreye ku giti cye. Hanyuma no kuvuga ngo mu gitondo nibwo mwabonaga ikiganiro abantu bagiye bavugisha media bose bavuga ati izi nyeshyamba baradutumiza mu nama ngo muze tujye mu nama, bagafata abana basore bagakumva ngo tugende ngo mu gisirikare cyacu, bagatwara ku ngufu. Bavuze kuntu imirimo bayitwaye nta mirimo bakigira, bashomba abo bakuye hano mu Rwanda kugera n'abazamu, kugira ngo izo nkuru twagiye tuzivuga. Hanyuma barongera kandi bavuga kuntu usohotse mu guhita bagucakira titugende titujye mu nama n'iki ngo cirombo ngo ntawe uvuga amahoro, ntawe uvuga iki, ntawe ugira ibiki. Ni ukuvuga ngo abantu baritotombye. Noneho kugira ngo iki kintu kiverifiye neza usubire muri cya kinyamakuru cyabo kishinzwe kurangaza, ariko ntabwo nkubwiye ngo ujye kurangarirayo. Icyo nkubwiye genda uverifiye iyi nkuru turi kukubwira hano mu Gisaka TV. Imeze iti ni iyi ngiyi yo kuntu aba bantu batengushywe mu gihe bari bazi ko abantu ngo bagiye kubasasira ibitenge ngo bagakoma mu mashyi ngo twabigezeho ngo abantu ni mwebwe ngo abantu ni mwebwe.
bihura n'ibyo hano kwa Sikovia bakomeje kuvuga, ndetse n'andi masheni hano mu Rwanda bari kuvuga ngo basabye M23 ifate ngo n'ibindi bice, no kuvuga ngo nibyo bifuza, ni nabyo batumiza iriya marche, kuvuga ngo nicyo bari biteze yuko niyo sura bashakaga kugaragariza amahanga. None abaturage bagize ibiki, baravuga ati ntaho tujya kwa Sikovia, bakatubwira ngo abaturage ngo babimenye batinze. Babimenye batinze gute? Kandi umusirikare, abaturage batwibwira ati umusirikare anyuraho gutya, ndetse niyaje ntimukubitane usohotse hanze ku mpamvu runaka, wisohokeye hanze, ndetse iyo bibaye na ngombwa barakomanga mukingure, dufite marche cyangwa dufite meeting ahantu runaka. None ni gute batabimenye? Ibaze nawe Dede icyo kintu yibagiye kukibabwira, ibaze hari uwatagezeho ngo ababwire icyo kintu kibaho. Ikintu ntabwo gishoboka, ntawe ukibaza. Urumva, ni ukuvuga ngo ibyo ni kwa kurangaza kwabo. Hanyuma icyakurikiyeho ni ukuvuga ngo babaye desi, ntabwo bari babyiteze, n'abaje bababera impfabusa mu bundi buryo, kuko abaje n'abaje bavuga ati Tshisekedi dukeneye kumariramo volume mu buryo ubwo ari bwo bwose, wakoresha drone, wakoresha iki, tubohore. Urumva babapfiriye ubusa rero. Hanyuma ingaruka rero ni izihe kuri iyo nkuru? Sasa aha niho tugeze ya none aha ngaha. Ngewe ku bazarendo maze kuvugana nabo, ni abazarendo babiri, ni ukuvuga ngo bari muri kiriya gice, bamaze nabo kwakira abantu bagera mu 8 bamaze gutwarwa na zino nyeshyamba. Bamaze gutwarwa n'izi nyeshyamba. Ubwo ntiwamenya ngo si wamenya nyine ngo ni iki, kuko abenshi nyine barabakwepa, kuko niba abaturage bari kwitotomba ngo baratunyanyasa, baradukubita, baradutwara aho bita ngo ni kuri sinzi ukuntu numvisha ariko hita ngo ni disparite, sinzi ukuntu numvisha ariko hita nukuvuga ngo bakahakwiriza, wagira amahirwe ngo bakagukubita ibiti ugataha, ariko ngo niyo utashye ntujya mu rugo kuko baba bakunegekaje, uragenda ugahita ujya ku bitaro kubw'umwaka ukanapfirayo. Nuko nguko rero ni ukuvuga ngo amakuru ari kutugeraho nuko bamaze gutwara abo bantu, dutekereza yuko bari kugenda barumba by'umwihariko kugira ngo bamenywe n'aba bazarendo, nuko ari abantu bari basanzwe n'ubundi batumva amatwara y'izi nyeshyamba muri uyu mujyi. Urumva kayo nguko ngewe aya masaha nyikoze, iyo niyo mibare. Ni ukuvuga ngo jya ushyiramo igihe uboneye ikiganiro, n'igihe amakuru aba yangereyeho, n'igihe mba nayateguriye, mbese iyo process yose wumve ko ni ukuvuga ngo hari umwanya uba uri hagati y'ikiganiro igihe uri kukirebera, niba ukibonye mu ba mbere, n'igihe ayo makuru yangereyeho. Biba bishoboka ko ubwo narindangije gukora ikiganiro ushobora kuza ugasanga noneho imibare yatumbagiye, kuko njye ndumwe, ariko hari n'abandi nabo baba bara hirya no hino, nabo bakira imibare hirya no hino y'inkozi z'ibibi z'aba bantu ibyo zikora. Rero ni ukuvuga ngo nimumva aho imibare iri kurengaha, cyangwa se abo bishe, ntibize kubatungura. Nibiba ngombwa ndaza kugaruka tumenye ngo Goma yiriwe ite kuri uyu mugoroba, ku mugoroba ku masaha agiye kuza ari imbere. Goma byanze kunze ndayivugaho kuko ndabikurikirana cyane, kuko izi nyeshyamba ziteye ubwoba, zifite umujinya. Hanyuma rero bagira umujinya, reka twikomereze kuri iyi nkuru irebana, ariko twakomeza kuri iyi nkuru, reba niba wakoze igikwiye byihuse bose, sibyo? Kandaho. Hanyuma Dede yamariyemo n'imbaraga ze zose ngo
ngo yamariyemo n'imbaraga ze zose ngo yumvikanisha uburyo ki atari we wagabye kiriya igitero, kandi ibimenyetso byose biramufata. Yagiye mu Budage, Abadage buriya kurya mubabona bigwendetse gutya, ariko bari inyuma ya Dede hano. Abadage nuko nguko bacecetse, bo baterura nk'Abafaransa cyangwa ngo basakuze cyane nk'Ababiligi, ariko Abadage bari inyuma ya Dede. Rero yagiye mu Budage, areba ikinyamakuru, ni ukuvuga ngo ibintu yari yarabiteguye Dede, n'imbaraga zakoresha n'ibiki. Njye numvishe umuhungu wo ku Nkuba nambwira yuko igitero bagiteguye cyangwa se byasohotse mu binyamakuru byabo na mbere yuko ngo mbereho iminota 5 ngo igitero gitangire neza. None Fari yagiye kugaba igitero ibanje guhamagara ba Scovia n'abandi bavugira ziranyeshyamba ngo nimusohora amakuru, tugiye kugaba igitero mu minota 5 turaba tukigabye. Hanyuma Dede rero yari yabyiteguye neza, nawe amariramo, ni ukuvuga ngo yagiye mu Budage, mu Budage yagiye areba ikinyamakuru ni DW, ni Deutsche Welle, ni ukuvuga ngo ni radiyo y'Abadage. Arangije afata igifobagane, ni ukuvuga ngo iki gisanzwe n'ubundi nta bisanzwe, nta bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo aba ari abazungu, upfa kuba wamukubise urufaranga gusa aragukorera akazi ke. Hanyuma nibwo yagiye areba ngo ni Radi, ngo ni Saurat, niba bisomye neza, ngo ni Radi Saurat. Hanyuma amukubita urufaranga, cyangwa se niba ari konta rihoraho aba barasinyanye ati mu myaka 3 uzadukorera akazi, icyo dukeneye ko dukorera tuzatugukore. Hanyuma aramwactivating, ubwo ngubwo muri iyi minsi yarasinziriye, aragenda angazanye ibimenyetso ngo bidafite ipfuno haruguru, ngo drone, ibintu terateranya neza ameze nka babahanga ngo bahane Kigali, bafite ubwenge, barize pe, ariko ubwenge bwabo, kuko Dede adakushaka umuntu ukoresha mu mutwe, umuntu utekereza, nyine navuga ko bamenye ubwenge babubika ku ruhande, bamera nk'ikigorofani bagomba gutwara uko bishakiye, ati kora utya. Hanyuma n'iby'ubugoryi byose akaza agatura ahangaha, ari kuvuga ngo drone, ngo Fari, ngo nundi ngo isanzwe ngizikoresha, ngo Dede ngo yazikoresheje 5%, ibintu nk'ibyo ngibyo. ngo ubwo rero urumva ko ngo abazerendo, ibintu byinshi cyane, ariko no kuvuga ngo ni ya myiteguro ya Dede yamariyemo volume kugira ngo arebe yuko iki kintu yabona kimwegutse ku mutwe. Buriya ushobora kuvuga ati abikora yabipanze, aba yabipanze koko, ariko nyamuna wapanga wagira ari ukuntu panga imipangu ntibihure neza, ugasanga hari udusaguka cyangwa se hari utuburaho, simubizi no muri siyanse si ibisanzwe. Ukaba wari uzi ngo nufata wenda ufata ga sodium chloride ukavange wenda n'ikindi kintu runaka, noneho ku bipimo muri fiyore neza, ku bipimo bipimye kweri, hanyuma ukavanga umuti ugakora umuti. Ariko wa muti niba byari buguhe ibara rimeze nk'iry'iri cupa, ukabona ntabwo bihuye neza nk'uko bibaho. Rero niba muri siyanse bibaho, ntabwo muri siyanse y'ibifatika, no kubanga iyi siyanse nya siyanse irumva niba bibaho, ntabwo noneho muri ibi ngibi byo kwa Dede byo cyamanyanga guteka imitwe ngo nabateye ubwoba ngo nagize cyangwa hanyuma ndakora gutya, ngo niho bizahura neza 100%. Rero Dede ararwana nuko iki kibuye yarazi ko agiye gusundurira kwa Kisekedi, ahubwo abona yuko kiri kumugaruka ku mutwe. Ndabashimiye. Aha ni mu Gisaka TV, wowe kora igikwiye, njyewe ndaje mu kanya.